kumuway na kinong mikmat pa iba kanong po constituency Hariboy District. Uba Meral Bonds im mantagasngi ulapan pao ya kamen siem jong ka jingkemen ka bakraw hadin bo ulalam ba ka jingtay ya ka Iklavia Model Residential School hapams im kalaya cha-cha batanghap dengki kindiat por ba u kontraktor ulala ban pentri state bat pendep ya kane ka project. Uba Meral Bonds im ulapan pau ya ka jingkemen halo ka jingsted ka jingpen tray ya kane ka project banshna ya ka way na ki school ba hakashnong pahams im ba kontraktor bala aikam da ka sarkar ulala ban pentray sha ban ka bala ai jing honru ya u komunong mikmat kanong po constituency hakane ka jinglej ban jurip ya ka te ka Iklavia Model Residential School la sakhilang da u MDC kanong po uba Balajit Rani u joint director katnat pule puthi ka sarkar megalya uba VS nong bet bat rengkan ke jingdon lang kinong elam shnong balai elam do rang ba shnong ba jetwin lendo lembat kiwe kiri rang ba kumman penken mau syakipai ba kaneka Iklavia Model Residential School kabalate hakashnong pahams im ban ba ai so baru ya ka jaka da ka right nong po kadai kabalamang tingka na katna tribal affair ka sarkar India haka jinglut kabalakot syaka kan reklur bat kaneka project la pentrei dau ba perkat hing kumu kontraktor bala ai bor pat da ka sarkar Meghalaya lengba katnat puli puchi habakren bat kinong tho kubor u MLA kanong po uba Meral Bonds im ulaong bangar so hun shisha ka mensim halor ka jingshim kia kontraktor namar tang na do ubna yayong arja arway ulala ban pendep ya ka kam hadu kumba prabusan hadu kendai po persen bat menta katika school ba kalayeng terung hajrong lum bat kumjo haka jaka ka babiang tam ban penlong kum kata ka shlem ban ajing nang jing start yaki khon ki kiti jong ka jillahi barok ka we kabakraw banya don rekat hakanika jaka ya kabalate ya kanika school kabangitip kum kan EMRS Iklavia Model of Residential School hangni hapo nong pamsim nong po Hariboy District ni don lang i joint director ya pa nong bet MBC don rom jadi don lang i nangalam na kabiang snong lembaga district komiti baro iba perkat ini belong kontraktor menteri lengkam habang iwan ban jungo ban i dala de ki jingnya jong de kam ngidap de dokumen ga bakraw bagi jing temu jong ka sarkar pedeng ka sarkar jela bagi jing angnut jong di ba kamtam gulong yeng ki beduk na ka benta beliau ban pa school hanya hukum kini ki school kala urlong but kat kum ga jing syam ga jungi kalong very satisfactory ka jing ya jong kam kalong ga state adu kata-kata kumbala basuthu kani ka project kade ka banungkong apo jong jela the very first of its kind apo ka jela jong baro kowe akaba kipat ba jong kani ka dong berkathan kanong po kontrisi kanong fungsionong jong paham sim dan bok adu kata-kata bagani ka school layeng ni ai khoble ya ka education department jong jela ya ka ministry of tribal affairs ki bala de bisa ni ai khoble ya i kontraktor bala penteri bahaya ke kam tidak di dokumen bani i baga kam kali ya state kumbala apasutu ke kam kalau poi duna ya ka pausan do kendai 4% ke kam la de stang ka tu ka ni ta di basa ka bokongsan na lor ka bani sungu ya ke department ya i kontraktor penteri ke sungu ka bokongsan ya ka senong paham sim ya ka right nompo ya ka ilaka hibaro ibala no sinyang ya kanya jaka na kumta benti kanya ka school na kumta kilong yung beduk kamtam bat ni penpau di sungu ke dor barsnong rumta ke bidan dongkat ke bidan hasenda ke betri rengkat bat ka department bat kontraktor bat pun urlong ya kanya kam kajing temu jong ki babun ki balang ki pajba bat kini baro ki wanja ki wanlong de namar ba kajing tristom jong baro so ai kuble ya chief minister jong ka jelang ya department ya minister concern jong education iba lakmen rumbui but we officer iba don ga benta ga bakraw ban urlong kam sing layo ru ban pet ban kni ya internal road di surok snong apa snong paham sih namar ba ki don ka to ban ikli benta ki bala jat bala pra la don kam ya ka maintenance di wilayah jurip rengkat ban executive engineer sebab perbot
ki official ki jong ina po di road jong nong po division bat ba ni sim kiai kan ni om ta ben yo kan ke estimate om ta ben yo pan bai ki surok nam ta jong mentoy jong ki bat ba kat kum ke jing ut ke jing lam jong ki ba bar snong ki ba wan pen snow sanga ali po ki bala dep ru le yo ban budien ki tu ki surok ban pen poi hadu ang ne po GNM nursing school kum tu kala long bat ngi budin rekat surok ke pen poi hadu hang ne po ka IMRS kan ka school ka benyi dan minta bat kum ju internal road hang ki po snong paham sin bat ngi scam da ke jing trenang rekat ka di road bat men ka bar snong na yang sorkar barok ni la beni tren rekat na kum ta ke jing mentoy jong bat